Magdudumara ang Department of Trade and Industry Small Business Corporation Dti-Sb Hin Reg'L Corporation Regional Roadshow ha Eastern Samar ha Pebrero 10 tikang alas 9 aga Tubtob alas 4 Kulup ha Melinda's Resort and Restaurant, Borongan City. Ha pakikimang rawhan Radyo Pilipinas, ginsabi ni Ms. Maria Joy Abobo, P3 Coordinator han SBC Dti Eastern Samar, ang katuyuan han aktibidad amo an ipahirani ha mga micro, small and medium enterprises MSMEs and Rise Up Multipurpose Loan han SBC Corporation para han kadugangan nga pondo han ira negosyo. Target han roadshow an 100 nga MSME sa probinsya. Isahan mga panguna nga bahin han aktibidad amo an on-site end-to-end online registration ngan loan application nga mayda sigurado nga loan approval ha pareho nga adlaw para ha mga loan nga Tubtob 300,000 pesos. Kinahanglan nga magdaran mga aplikante hin mayor's permit o barangay business permit, klaro nga retrato han business signage, inventaryo han business assets, government issued ID, aktibo nga email address, downloaded SB Corporation money application, pruweba han bank account, ngan post-dated checks o checking account para ha mga loan nga sobra 100,000 pesos, pati na ang corporate documents kung kinahanglan. Ginpahinumdum liwat ang mga aplikante nga 60 anyos paigbaw nga kinahanglan may kaupod nga immediate family member nga amon magsiserbi nga co-borrower. Tikang 2020 Tubtob 2025, may da nakabugusan nga 668 nga MSME borrowers nga naaprobaran habugos nga probinsya ng Eastern Samar nga may da loan proceeds nga inabutin sobra 99 million pesos. Ang mga klase negosyo nga nakabenepisyon programa amon sari-sari stores, groceries, butika, hardware, mga hotel ngan restaurant, poultry farms, barbershops ngan computer shops. Habahin han pagbayad hin pautang, ginsabi ni Abobo nga 80% han mga borrowers nakakatuman han ira obligasyon nga magbayad on time. Para ha mga diri nakakabayad hatak na, ginpaparadan hirahin collection letter ngan final demand kung magpadayon ang kakulangan habayad upod ang duga nga penalty o interest. Para naman ha mga nananalimbasog magbayad pero nagkikinahanglan hinbulig, gino-offer han SB Corporation ang loan restructuring diin kinahanglan maghatag hin formal nga request ngan magpakita hin commitment nga tumanon ang ginkasabutan nga termino han pagbayad. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.